Itunga kese Ekwenyar aijal abilibil apedoroshonu Ikee lu Itemerete arai ekoto siteni adumun angaleu. Ikee kesi echamunitosi murokolu angaleu ebe epedorete aijulakin aijene na idio tunganan karai itolitol eponelo itosomaere kesi. Alfred ejoru ngesi emuron lo eyait ewailo adeka kalu emunanaros akwes ido osiposi kowai kalo soroti. Lor ko panya nuina tumona ito somaite noino ejaye ngono ipuipo ne shole to somata tunga ngone ejaye ejiche aranyaka ejiche ai sokota ngesi dai mato suite bale sigala kwa nini ipo ne shomu kere na rai epidota munara konuko yeni sodita kere dungu ba kwekonye ere munete ngesa konye atepa dungu kanitone ne diogore kere dumuna kadakini osacha kiche dumunjo ijadede atakada kina ibore ne dite dunje kada kinti ngesi iche koda kina kida ne je kini jadede doko nyongare ni yata kini ya mate jai dumunjo je kini ja sibakta kwene toy chatu gyarjo ai podo ai la konda mam ipodo kini tai la doko nyedo inyiko kini doko ana nyiko kija madum dojo ba mona konko ugado kwa ibore ngina genera na ini bonus ite bale jiche chitunga nera sikeda jo chatu mambo jijoto ido urea nina chatu dojo bale jitunga nera sikeda jo no ino do no ni sese ne jitunga mami sipo itunga na ni dum dojo biboro ka ngono dum dojo be jaye kwa na ngono ngesi adoka ko manako ni tunga nani ka nyini Ayatakit ejoru aitachaun ebe nare kopana sana namba lo itunga lipere nini sane enamba nono le polo rai tunga ngono no le masete jaye do no rai no tomana tomona mamere tunga lo polo to atumuna kikara kaisa uni kwa kunen be dila dochi yo panara do keri chetwe so mai bore na roni dila joda agia atututoro kano gyardi da man daraka deka kalu mam akwes ejasi jokan arebonati lo emunara kwes kanu aimat iborolu Itemerete opotu ikeutu atiokisho nu etere kinakede kesi yalaman misacho msia turusi ponya aso misine aposa erabani lo polisi ni kokide na kokioga Oscar agecha ngesida abala ebe matters of crime that too, I think around those dimensions when you talk about how to crime. First of all, it impairs judgment. That's why you can have issues of rape, murder due to intoxication and drug use. And then secondly, the financial aspect support the habit. So those are issues we try to educate the public about, and especially common among the youth, the upcoming young men, both in their teens and 20s. So it's upon us to entice them and tell them the consequences, because it can destroy your life and you find yourself prison or jail. Kanuka TV East Solomon Ramu Koibuga Soroti.